Lo muntu lomsikati ukhulume nathi la ka SABC kepha wacela ukuthi ligama lakhe singalidzaluli ubukene nemsebenzi lomatima wekukhulisa abantwana ababili babhuti wakhe munye wabo uneminyaka lelishumi kanti lo munye uneminyaka lelishumi-3 babe wabo washona kulandzela kuhlaselwa i-COVID-19 lekwende ukuthi atitfole sekathwele emasondo enyatsi. It's not an easy road. You get up every morning and you're like, why? Ngekwelicwaningo lemtfolamphilo iTeddy ligciwane i-COVID-19 lishila abanye bakhala letimatfonsi njengoba munye kumuntu lengemashumi lamabili ulahlekelwe ihlobo nobe tihlobo tabo ngenxa yawo lomkhuhlane. This has certainly affected children's behavior. Some of them have been displaying behavioral disorders, acting out, aggression, sometimes just withdrawn, introverted behavior, and as I mentioned previously, lack and loss of interest in activities that they participated in. Litiko lekuthuthukisa kwetenhlalakahle lithi i-COVID-19 yefika lingakateleli. Lelitiko lithi belime ngemumo kunakekela labo labasengotini kakhulu ngenxa yokuphila ne-HIV and AIDS. We have programs like Risiha. Risiha is a program whereby we have child and youth care workers. They go to communities and they find these children who are vulnerable, whether they are living with their grandparents and whether they are living alone. And we also had to make provision for child and youth care centers. These are centers where children, when they choose not to stay together and they have no other relative to look after them, they can come and stay into an institution and a state-run institution. Sikhungo sase-Afrika lesilwa siphinde sivikele tifo sithi COVID-19 ishiye lomkhulu umonakalo kuleli vekati. The effect is that the family and the social structure is disrupted. Heads of families are dying, leaving behind young children, leaving behind families that need to be taken care of. People with comorbidities are suffering even more. Leligciwane lishiye emakhaya amanyenti netinzanzane. Nyalo-ke kunelibito lwekutsi kubanjiswane ekutheni letinzanzane tinakekeleke tingakhahlamete kwendlula loku lesevele kwendekile.